Hakule bue moshane so ka ntswele no la haole matla o sengwena go le Sedi FM. Wena mo mamedi a ratang ya ratang tshebeletso ena mantla le nana o ke thakgoa. Ke tswere fela hanyane o fihlela mane ho reng ya borobonga. Me ho wena mo mamedi a ratang a tseba hore o tla pele mona ho le Sedi FM. Ke utlwile hore ka jeno ho tla tshesa dibakeng tse ngata mme re lokela ho hlokomela hlaha hobane o ka nna haeba le mello dibakeng tse itseng haholo provinseng ya Freistata. Te mona motsomolo Gauteng maboneng keteng tse pedi mo felang meno a banna teng. Ke utlwile le teng hore motjheso o matla haholo ka tsela jwalo ke a o kopa hle o tlo hlokomele bana o hlokomele batho ba baholo o hlokomele le batho ba kulang hobane ha ba tlameha hore ba be motjhesong. Ke a leboha ngwaneso. Hona jwalo di mahlo metsotso mehlano ka morao ra bosupa e tsa hore nna kwa mosebetsi se ke ya o sia ke a tswa hore ka mona ka Soweto a dinyoloa a jwale ngwana mme di lo fetana dibakeng tse fapaneng ka bobara ke bumper to bumper. Jwale ke hopola ha ke di otla mono ke santsane ke khanna ditekesi ke tloa ka mona ka tla di ngwana mme ke nyoloa le tsona ke a udimo kwana ho jwalo fela ke sa di otla ke tloa ka sola. Lona temono no tla fumana hore ha di a di lo kopana mane mo tsela tsena di bang kgolo teng o leba mona Johannesburg o fumana le bumper to bumper. Ha ko kopa he ke re ho wena sia sebaka se lekaneng o ska etsa phoso ka koloi ya hao sia sebaka se lekaneng Sedi FM le Sedi FM ke molelwa jo ke molelwa jo ke molelwa ke molelwa ye monna thabang wa tshisa ka lekgotleng mme o na hlala molekane jwale ha hlala molekane wa hae o kopa hore pension ya molekane wa hae banke 50 molekane a fihla hlalosa rona ho etsala eng pakeng tsa bona a ba re molekane o mamele Thabang mosadi wa ka o la ntshia le bana a tsama le monne mong mosadi wa ka o na ratana mosadi wa ka o na ratana o ile ntshia le bana a nyamela ka sala le bana mamela mo ahludi a re ka baka la ketso tseo tsa hao he tsa o se tshepahale ha ona pension ya monna o tla ifumana ha ona pension ya monna o tla ifumana o etsa ntho tsa hao kwa ditrateng kwa o tsama le batho ba hao tella molekane wa hao o iketsetsa dintho wena ka ha o qetile batla di pension tsa hae go thwe pension tsa motho wa dinedi di ka nqane ho milione tse 3 mo ahludi a ra o thole letho a bona o fumana letho jwale ho hlakile he hona jwale hore ntho di fetwile le hona temmane magotleng a tlhalano mosadi ena ba ra o no fumana la ile sente ya molekane wa hao o no jola wena ke wa sia molekane ntse le jwalo wa tsama wena wa ba le motho jwale ka jeno ha sebeditse ka thata mmuso mona o batla di pension tsa hae ba re le khale pula e kana ka tswekere ba re pula yona e kana ka tswekere e re tlo kopana le moramosese Thabang o tla mpha ntate meketsi mo mamedi ke ne ko sebela ke ne ko qoqela taba ena ke a tseba o dutse ka kolong hona jwale o ya mosebetsing le mme le ya khanna mona o dutse lapeng hore ha ehle mona mo taung o reng jwale bara na mo ahluda o ska tlisa ditaba tse ileng tsa mona wa di tlisa mona ho tloa mono wa batla di pension tsa molekane wa hao le khale o no iketsetsa ntho tsa hao ha o no ifumana o tlo ishebe he motho motle taba ena ke khola ning ke tla swara hape ha o ka etsala nka batla ka tsoma hore ke be ke fumane hore thola hore di wena le Sedi FM ke molelwa jo ke molelwa jo ke molelwa ke molelwa ntso sa lebale ke le ka o fataba ya mme banyalani in community of a property
yaba mosadi enwa o kenya hore ha ke sa batla monna a bile a kopa hore a fuwe di-pension tsa molekane wa hae lekgotla le phameng la dinyewe la re le kgale ha hona ntho o tla e fumana o ntse o ratana mona wa ratana o siya monna ka tlung mo siya le bana ha o qetile wa mohlala o batla ditjhelete tsa hae ba re le kgale wa bapala wena ba mokhala monna ba hlalosa o ile mmakatsa kena mona ho solla le siang ke sa tsebe rona ebe ya kena mo ke motaung ke mofokeng ke mosia ke reng ha ke bua le ya ra ke mmotsa ke re ngwana e wa ntsa tswitsutsa ka tlung mona e le tswitswitweba ho etsala jwang a re ha e batle nna a tshwa Lesedi FM ke molelwa ke molelwa ke molelwa ke molelwa Advocate Moshodi ke na le yena hona jwale mothemotle ke kopa o tlo o mamele tabena Ntate Moshodi dumela ntate wa ka dumela Ntate Thuso a ke lebohe hambo le babamedi bao ba lesedi ha ko lebohe Ntate Moshodi ke lebo menahane ntate we he ka utlwa tabe e makaditseng le khotleng la dinyewe ba re laile in community of property le nyalane jwalo ke tsa hao a ko hlalose hle ka hlolo ina Ntate Moshodi go haro ha o e bala itse lona jwalo ka batho ba baholo di advocate ha le bala le sheba e bulelang Ntate Thuso ka botswanyana se bolela hore le khotala dinyewe le phami mane motseng wa Pretoria di le lanka teto ena ya hore mme a neng a dula le molekane wa hae a ka se kgone ho ba le karolelano ya dithoto in community of property le a tseba hore ha o nyetse in community of property o tlameha ha le divorce le ya 50-50 anka e bua ka tsela e jwalo empa ha nne ane a hlahlela ntate a hlahlela nyewe mo le khotlela dikhoto hore jwale ha a sa batla ho dula le mme mabaka ene le a hore mme o ne a se ana le boitshwaro bo hlephileng mme o ne a se ana le ntho ena ya hore jwale ha a sa robala ka tlung le ntate mme o lanka ntho ka etsang selemo kaofela a se hae a tla fela ka matsatsi a itseng a hlalosa hore yena o kena sekolo kae mane collegeing ya bonese mme o na ha a tla hae ebe o tla tla le ntate o mong a tla a mo lata gating mono jwale ka tsela e jwalo ntho ena Ntate Thuso le banamedi e la nka selemo kaofela mme le ntate ba se ba sa kopanela le mofuthu wa dikopo jwale mme o re yena o tena a tsamaya a tswa ka lelapeng a ikela mo yena a ikelang ka lebaka la hore ntate ona sa mo fi mofuthu ntate le yena a hlalosa taba tsa ka lekgotla dinyawe mme ke yena na sa ntse mofuthu wa dikopo jwale nako ena yohle ha mme a ntse a le siyo ya ba ntate ke yena ya sebetsang ya budisang ya hlokometseng bana ba hae ho fihlela mona nyewena e tlo kena e molemo a buika ba tsa hae ya ba ntate wa hlalosa re mme o ne a tle hape mona a se a tshwere leseya le nna ke sa le tsebeng ka ho botsa hona a leseya ke la mang ya ba neo yeo taba sia hao ya ba ho tla bitswa batswadi ka lelapeng la bonne le ka ho la bontate o le go buisana ka taba ena empa petellong ya ditaba ke hore nne ha ka ba utlwisisa ho hang jwale Ntate Thuso ke ka mo le khotala dinyawo di le lanka petso nne o ka se thole karolwana ya chepa ena e re buang ka hore ka sekgowa in community of property o tla tlameha o thole 50% ha le di-pension tsa ntate ho hang hobane ha wa thusa ha wa kenya letso ka o thuseng o tlisa mofuthu ka lapeng ka o thuseng le ka tlhokomelo ya bana ho hang lenyalo lena re le lekgotla dinyewo re a le kgaola mme a re kgaola lenyalo lena ha o thole letho seo le go ntate o sebeleditse haholo pension tsa ntate
hammo le thepa ena re ka ntsa ka sewa ke immovable property e leng ntlo e baneng ba dula ho yona ya ba nne wa e forfeita ka sekgowa ha thola letho Ntate Thuso o tsile a le jwalo Ntate Thuso o tsile a le jwalo fela Ntate Thuso eng hape e ruta kore batho ba nyalaneng eng kore a kotso advocate pele ko tloela ngwana mme ke a tsona jalo tla boya magotleng a dinyewe o ya dikantorong tsa hao e re ruta eng rona bana le mafumahadi e ruta bomme eng thuto ya yona Ntate Thuso kahlolo ena e re ruta hahololo bonne le bontate ha le nyalane tshepahala molekane wa hao ha o tswa o ntso bapala ka letheka ka mane o le mme kapa o le ntate hang ha ntate a ithola kapa mme a thola ho na le yona a etsang sena se tjena ka nnete Ntate Thuso e tla re kenya tsietsing ena ya esale ntho e ke bonang fela bona Ntate Thuso ke hore re tlamehile re tshepane re tlamehile re hlomphe lenyalo ha o sa hlomphe lenyalo matsatsinyana Ntate Thuso ha o tswa ka lebaka la ho o so itholletse motho mane o so dula mane a bo ithoballe ntshanyana ha o sa batla go bala ka lateng la hao ka nnete Ntate Thuso e ka ba wena ntate e ka ba wena mme ya qalang fela a etsa bohlaswa bo jwalo ba o se hlomphe lenyalo la hae mme o na le tokelo le yena ntate o na le tokelo ya hore a ka ya mana a lo hlahlela nyewe le kgotella dinyewe nna ke sa mo batla wane jwale o se a dula mane ho bo ithoballe ntshanyana nna ke sa thola mofuthu mme ha sa thusa ka letho ka tlung ka mona ke nna fela ke mathang le bana ke etsang ke bona hore bana di homework tsa bona ntho tsa bona tsa sekolo ba maemong a hantle ke ka ho nka ye ke yona tsela eo nka e hlalosang ka teng Ntate Thuso ka bokgutshwanyana ke le bo menahane advocate Moshodi botle bo bokana o motho a bohlokwa mpe mona o le Sedi FM mme ka jeno o re file thuto e mmatlaholo ha ko le boe my advocate Ntate Moshodi ke a leboha Ntate Thuso modimo a letse hantle ha mmo le ba mabedi ba le Sedi thank you mo mamedi ntate o sa re kopetse mahlonolo modimo o etse hantle wa tswa e ka re nka bula mehala ena ke bue le bontate ke bue le bomme ka re nka bula hona jwalo le utlwile ka hlolo ye gore mme o na sa ratana ansare o nyetse in community of property he will do but nothing because we are in community ya property ke tlanka tšhelete ya di pension ke tlanka dikoloi tsa hae ke tlanka ntlo jwalo ba itse ho yena tsamaya he le ratong le bola hao ya majolong ano a hao ano mme a o no fumana la le sente o monna o a bapala e ka re banna le ka ntetsetsa mona go le Sedi FM re ke re bue ka yona ntho gore na e re ruta eng o ithutile eng ka jeno wena mo mamedi motla ba le Sedi FM o ithutile eng ka katlholo e matla ha kana e le shome metsotso hantle fela pele ho horam ya bo robonga o mametse tshebeletso e kgolo mametse le Sedi FM ka jeno motho motle ke tshwere fela mona ho thakgoa e ne ile mathata a tekniki ya ba ke lokela re ke tle kwano ke tlo tshwara ba tla ba tingosane bo ke bo sipati ka ofela bo mangada bo manga ba tla ba tingosane ba ofe lenaneo lena ke batla re ke re bua ka yona ntho na hle o kontetsetse rena ka tlholo yena e re ruta eng mme o na sa ratana tla le ngwana ntate a re ke tswetswe ba yang ka tlung ka mo ho etsala jwa ke eng a halle setaung ba setaung ha ba la ba re well eno halla what's here ngwanana hona le mosebetsi mo le nna tsheyang a le mong a re njo ke diga o tshea le mong DJ di monna ke wa mang o tlwile ntate o hlalositse bona a ro ska mpotsa ntho tse ka rentseng ho ina le ntate ya molatang o seng hona a botse monna o ka sekolong sa bonese a bua le shano ntate a re o kena sekolong se itseng sa bonese monna re re kuise ke lo bona sekara wa tlamea hore o bile o se bone sekolo seno
Hey, ka re nka fumana momamedi banna a kana ko re ke re bue fela hore na e re rutile eng ka hlolo ena ke bona momamedi a letsa mona mohlomong nka mo fumana ka lehlonolo momamedi hello Ntate Thuso dumela ngwana mme go jwa nna ke le ka nna mo wa re bona mo le hey wena Ntate Thuso hey ntena e re ruta hore re hlokomele malapa a rona wa tsena re kgone ho bona hore na bomme ba tsamaya jwang la o ka ba mo kgotsofatsa motho a mme o ntjatsa a nyonyoba re a tshwa kore e re ruta tlhokomelo ya be re thabile re kene monate a re bone hore rona re sebedisa fela hona le ba bohlale go feta ka pele moruti wa ka Ntate Maqelepo ke le bo menahane ka mona ka Virginia e robedi metsotso le ba horeng ya borutabena e tshesanyana maobane hona le mme mong ya tlolang hona jwale hona le ntate a tlolang hona jwale ya e sebetsa jwalo ke ntho ena batho ba shebileng hore na pension ya o tla tswaneng o tla fumana bokae o na le ba re ha o no thola la ile sente di pensioneng ka tsa hae le mane ho di re di bitsa di insurance tsa hae ntlo ya hae koloi tsa hae ba re wena mme itsamaele jwalo kana ntse le motho a ratanang kae a ko nkeleto le o la lerato o mo yengwe le Sedi FM ke a o dumedisa khotso re mo taolle kae ngwana mme la ngwana mme ke tsile o tshwara ka mo ke tsamaya ke tsamaya yona ke R59 and e tsamaya e subi ka network bua ngwana se ka pelenyana thank you taba le we tshware ka mo le advocate re mo taung e monate mara le tsela e tle ka morana go mo go se ntse ka ta ga di etsa le bile di tle di etsa la no ana jwa le ntau wa bona so ka ke di mala le ka ga go re motang bane menya ka menga ke ba ka ta mo isebedisa jwale o bona hore e fihlile o re tlile ka morana ko boy ke tlile ka morana go re motang bane o R59 fela o sa buile ditaba tsa hae a re tlile ka moranako a re he ntho tse khale di etsahala ke a gola ya o ruta le wena ya nyalwa mafelong a beke hore o tla bore ke a monka nyeo e tlabe e le waka mme ha ke no etsang ke tlo tekena in community o ya dutla hey le Sedi FM sabeletse go motaung kwala ka momamedi wa o qetela hle hobane re ya horeng ya borobonga mme horeng ya borobonga re tla fumana ditaba e re ke wa o qetela yo man e re ke motho wa o qetela momamedi wa o qetela hle khotso hello dumela ngwaneso le ka Ntate Thuso ke tentate Ntate to le bolela go elima yeah ni mo ntate tsaka thata re na banna ho bima banna ba tshwere ka thata tsaka thata mo re na banna ra ke le mtsinya rena Ntate Thuso banna ba tele ka malapeng ba tsenya malapa ntate ba tsenya malapa Ntate Thuso ntho o ka re ba bantši ba ka e bona gore isha motho kae e ka re ba bantši ba ka e bona isa motho kae motho a fihla ka ngwana a sa leng jwalo ka bana ba ntho ba ha morobane khona hana monneng a re nna ke tseba bana ba ka balla jwang yenwa a re ntswi a re le kgale monna a re le kgale a re bana ba morobane mona balla ka tsela ena jwale ha fihla ha mtaung bana ke wo ntha tlo fihla ka ntho e ntse a le ka o monyantsha ai aro ya ke ikene ntho ewa motho motla o reng ya borobonga Thabang morobane mo le thuso motaunga nna ke ke mpa ke tshwere fela hle mo mamedi a ratehanga e bile bothata ba technique ba se ba le teng kwano bo DJ Diga
ha ke phamisa mahlo ke bona ngwana le tuka la tuka lerato la tuka moyenga la tuka oseng la tuka motsheare la tuka ha tsatsi le ya matubatsana a ngwana le tuka Lesedi FM ke molelwa cho ke molelwa cho ke molelwa